Anything champion brother catch now say BVL cost between Queccy official and Kevin Taylor. I'm a Kevin Taylor, I be the Queccy official term as I be threat no. Uko media no so a. On say I won say me say ebusuan say o kan ba ko a oni ebusuan nyina na enya. TikTok on no Queccy official asset. It o kan wa. Only TikTokers na nya asem uko media no so ebusuan. There is a massive backlash towards Kevin Taylor from the camp of TikTok. Oma kan bomu to be part the man Kevin Taylor. The man chiri mu no akere wadwene amame. Ewo comment section. I PENYAH block media. Mess was say any demo. Over like video no other my bro subscribe button stand back click notification connect latest update. Amba chere wadwene da mame. Ewo comment section. Oba so a. No chef was onyo bi ahwe. There was peace. Na asumdwe ewo ho. Boni bia see it was Queccy official and about media no so. Ebe kan problem no na mu. Enyo be problem do no na mu as individual. Problem no na mu. So to prepare that. And check now what you mean be what me to prepare 12 million. Now what you mean na more seriously fee. 12 million what you mean. 12 million. Ono be kan na kosem no. Kevin Taylor won tiase. Emma Kevin Taylor be din attempt. The first attempt. Emma Queccy official ever reply but when Kevin Taylor attempt but Kevin Taylor be din attempt be threatening huna no say wo ye den wo be ye obana no adwana bo no ana che say obe ande ne career Kevin Taylor be kasa be dwa no be huna ye na maka kire say oko media ne so TikTok na so benya dinia wo be form abusua bi a say ye be kan wo a omunyina they will come in your rescue though yare ho sem say oko Kevin Taylor video na so ya Ghana funu ni age say Kevin Taylor treating young bema o di na tambra ni pakro nya ne hwe ni pakro ni mom ka problem ono no namu no ye di na tem ama Ghana fo ni bi ani age but enyanza fo wo mu because ya dia bia no ye ntimi nya ne pe ye nya bia enyanza fo nkwa ne ho eni nya bia jimi fo nkwa ne gu e de be balance bia ankwasiafo ho enyanza fo ho edi nkwasiafo ne ni age se Kevin Taylor edi Queccy official tem no enyanza fo no omo fight for Queccy official o media na so omo nyina be kan bomu na omo blast Kevin Taylor hard one anya blast ketwa Kevin Taylor wonim se preko wate aboa wonim se fufufu no womna se ahonhon wo se de ye didi ti asa wo Kevin Taylor wonim a aduduru ahuhuru se de ye didi ti asa wo kwase ampani ni biba eye wa adwene se wo no yambo o papa kwase ampani ni no wo papa aya wado kwasampani no jimi no brabe no wabo abu bi ba wonye ni wotantan mufia odi firi Ghana ekotra America o da nyame ase ya da Donald Trump ne nkofo ase se wo da nyame ase ada ya kai America for because wo mu e na abo me ne wase bi abu ofunu wo bie wano na wudi amanfo atem wo bie wano na wudi nkofo atem te se de wankse wakoma beto wo yem kwase ya wo ye nipa che obi wo Ghana kwasampani we ni pa che obi wo ga wanim se preko wate Kevin Taylor wano a te se de ya chechera sane omo afiri wo mu kro abetra enkrai ho de ne wo ho enkrai no sanya asantefo na atimi aba begu islego abeye islego yi a enkrai no ho ye fi ho ye kuras ho enkrai ye kuro fu ankasa e wo Ghana ho the capital city of Ghana ho fi ye ni ayi ba kumpo ho lake kura ye papa ba kwa boat ba ku pemposi so se lake we de ya ye ni nyina kokole lagun aye se fi ho na amanfo di ewudigu enkramanfo ne nisi abonten enkramanfo junso gu abonten wudwama wunya hwene enkra ye kuro tantan enkranye ba bia la buwa obi tinkran na chese wo ye de obi tinkran ya na kire se nkran kwa wote no edie pa na wo ye wo konkan bridge na se kohwe pawo pafo mu free sirem pawo pafo siremfo na ofofo egu ayi bridge ase eye pawo pa omani hu fi omani hu fifire omu mahye wo machi ya tutu wo mo na wo kwa ho a wo mu mahye wo machi e won kana ho bra bie ni wo mu bo bra papa bie ni wo e won kana ho ko dwan abo wanim so okra wo dwan wo fui bi ti se wo
why did say una wo press Ghana for mboa? Why did say Ghana for akoto abano? Bibi nya, they should keep quiet me boa. So you don't want Ghanaians to be patriotic. You don't want Ghanaians to say their mind. You don't want Ghanaians to do democracy. Me boa. And ye me koso ewo mani mu a enye no ompese Ghana for beka all in the name say MPP for and na e woso no wo anye ne ma ye nti no e die be nti na Ghana for to abetu MPP for free so aboaba Jimmy wo ka kire obi so ye hia ni wo ta free tunumu wa ta free tunumu na wanya baabi di akwhyai sa wo ye sikani ba wo free baabi a wo no free baabi a wo na ye pam mo se yi ka se nkwakuo ne nne mu nkom kuro mu no free ho aboaba wo to ani munyam ba na wo hwe da bia me kasa akwasampani we asem a ya na emmoa no ntemase Jimmy we person he do everything possible to so be kan Ghana for anu ayede atum enti no se bibi koso wo man mu a na enye kura no a na che Ghana for amia wo man no ga enkran na wo se enkran ho wo mu afiri wo mu kire wanu a ahono se de ya kyekyera fane aboaba ukodu obi atem so obi amo so na abenya so wano so na anu na eso no ye sheda ko wo pane me anu ye gaze. People just give injection to get a big mouth. So if this guy got it free, natural, organic from God, that is the best thing that can happen to this guy. Can you compare yourself to this guy? Mufi adu si page so u t-shirt fee a shisha wa this two page in so abuaba. Ghanaians who will talk today, tomorrow until thy kingdom come. John Mahama administration ni muno. When apart from abrakwa only abrakwa and a war in a juma. A Greek minister a common edi Ghana for tima in a juma. Kwasampani biba abu biba Jimmy mufi wante mufi sa o papa kwasampani o papa mufi odisi aya wado. O papa to apro Kevin Taylor wo to kan kai sa momone abu biba. Woto kan when you free go and clean your face before ababe tana wo page ni so ababe chimi kwase to abusu ade ne de line especially so be share video na me na kwato kwasampani we bibi koso wo Ghana ho na enya aka as a good citizen bibi koso na enya aka kwasampani we want me zu obi akwan jimi chimi biba buofunu Minu ya medase se wahwe video kakra ya mayi atire na momfa de di nkan no momfa video no tag Kevin Taylor she video na onyonko nsanka na okre na me ka kire wo hwe Kevin Taylor me ka asama akire wo NDC problem aye nyanyina no 90% free Kevin Taylor na asem we America no wo be pie video we so a save video no na ne wo be wanka ho asema ne wo be kasa tia no be kasa tia me ochena wo be baba be di ho adanse ne se obi kodi di panimu bi atem na se uko kasa tia asem omudi ka aka ne se Kevin Taylor tunufo utu Kevin Taylor foa omo nso betu omo hu nipa no fo enne Kevin Taylor nimdie ni a wo wade broni ka brofo do mo nyom no mabasa anka didi atem ne eno mabone obi a wonya ohwempanifo atemnie ena wudi omo atem na wote ho no mo ye enne ensem e baga na sese wo ka e maga na fo ya so mfa so no wo nka sa ansem no enne South Africa ansem ye ba ye ensem ahodo wuti bro ayi America wo ena dum so abaga na ena Ghana fo a ye da ye gyamu a ye hunu se de hihie fa no ye ka ye wo mu se e MPP fo no ena akofa dum so no kora ba tie wo mu so a esu se dum so aba na Queccy official video we a obeye ye no enye sa dum so we na Queccy official be Queccy official no wo ye ro fienga obi a me support no me kra hwe ano e ya maba betek but se obi sunu ha na wo se opa wo nkoye sei onfa light ni nkotwe ni turum na wo kaka sa asem no Kevin Taylor emwa o but me ka kire wo and this no eno no na entina da bia ye ka no nkrofo a from nowhere political prostitute say Kevin Taylor no na ahaye da no mu dibika ko ho no omo no entina ye kasa asem no because we free from nowhere we ni NDC party card krampo enne wa baba betan NDC wutimi ka kire wo bi say enne wo ya wo be ye ni say wutimi ya Queccy official bibia wo boy no o fame say no me ka kire wo Africa fo a yensua ade titiri Ghana fo a yensua ade ene NDC fo no bi o mu nsua ade na di wachi Kevin Taylor wo bia ni
Queccy official way the whole Africa will be any no. Your followers ikura. Kevin Teller we see so how many followers no 1 million followers crowd. Me can okura na ati onyesa me tata wu. But me ka kire wo ye andis no man ko wo kan na obi aba ase ho Kevin Teller ever untimi man dis wini pa wo ye me ka dokura ti ye nim eya pipi amamwo bone ne kro no mbebo Ghana no ena mad and this maximum win me catch a sentinel de be me catch say woni mu ade ya me pesanya me maye kwatete a keep and this wo and pipi opposition and pipi kwa de yanka wo keep and this wo power sabe 12 years pena me hu me to bo me catch wo no ma bone na wo ya didi bone bata ho no enne the success journal man mama wonder say papa yimpe ne ho aso wona na busia nyina omunni atem na so Kevin Teller enti crofo atem timpanifo atem unreasonable e man ne so obi jimi wa people na kwakasa yazit kotu eye Kevin Teller for Kevin Teller me catch me ni wuni asem bia wo kuku no jaye akeka ka be ja me catch I promise you se nyame ya adom na journal man mama wie na mamuo no dada kurubi wo betani tia ndisi ya se me governor me tiase pa dia bidunya me no di besi ani woni bibia ye say you go after that company who company no oni mu a obi di the company abra say advert man no obi afa bibia mbra na akatua omde ma wo heke wo dwa wanum ka kire ye say ene Twini Jonas eba no oba be ka wo a wo be wo bodi kura ye video Kevin Teller Twini Jonas be gina hodom e so video sin so bodi di watam woni ne wo the same America you never go after Twini Jonas enti wontimi mama mehuna hunu bibiara boy no oye ruffian obi ani so ruffian but sansem na wo ka no o dignity na wo de ba fam sana Donald Trump ye ya ne wo de America dignity kwa wo fam ni because ade echi amaye wo se ade echi wontimi ye sansem ni nyina no e ani ngwase en wo ani ache wo ani mi ni bia wo che me pani na me che wo pani wo ani afi ade ndisi ache ne de ye nim se de wo ye no enye party na wo boa no e wo sika wo gie nti na wo ye sa de no but one day the problem be party no she video man ka nsa me serew e me ka phone kire me wase ho me ka bi a kirew eno nim guase ene fele edeme NDC government say Kevin Teller we oye communicator edeme NDC government nim guase ye fele say Kevin Teller aye NDC communicator say Kevin Teller etna ne platform so e kan sempa e de fa aye NDC government ho nim guase edeme NDC government. What that means, Obiaba Bonting, Wakwato light, auto light no, within two weeks, light NASA, and a Waba Bonting, Eba Katra Bino, on a power mamma cantra bino, or be comprenie, Edema ECG. What's it then, Tina Waba be compreni, Ediama ECG, into San Queccy Seminole, so when Jaya, Obe Sani carrier, and also say, company obe friend is on your advert man no obe tanisi company ni image na wa say company no we kura kire say ensempa na Kevin Teller tra ne platform so NDC fu ho dance no we kura kire say eyentro sa Kevin Teller ti me ka kire Ghana fo sa Kevin Teller ti me kire ne platform so I can't say only dead or destroyer or your Facebook destroyer, or bet me a destroy, or be Kalia, Abraman in Pakwane Yen she. Where crouch I say, sa platform no tenaso, I can't answer no. Sa platform no tenaso, the same platform, I no tenaso, or can't say, NDC government, ya dear a being see that. Where crouch I say, San advance no di a different DC government, where crouch I say, Yenturo. We crash a young tro. We crash a natural Kevin Teller. NDC for dance here because of new film. Hey, I Kevin Teller Manuka be chow. I Queccy official. Wabobra a town. Either you like it or not. Queccy official. Wabobra a town. Obia what me at Ghana. I influencer. I will companies or ye advert my companies. I was of that 4-bedroom self-contained, Wabobra a town because I know what a Ghana no, but your property as a journalist. We are journalists. Then a court our property no, and I will rent this our property no. What thing now? What a Ghana no? Now won't go brabo bia
anything wudwane ye ekwa abrochi na wudwane ekura na wokwa abrochi no na na so wate enye hard work enye hardness ena di wo beduru bebie woduru eyo oba aye slow kadutela me kanya asasam na akere wo so oba se Queccy official oba se ni career oba se ni future kadutela me ka from na koti asam na me ka kere wo wo niam na wa start na wo ye no se wo ma ne kure andi wanimu a a time to come no wo kadutela wo betwam enyama na wa start na wo ye no enyama na wo wa start na wo ye no se wo hu ni nyansa na wa wani amba wo ho so na wa ma ne kure andi wanimu a me ka kire say a time to come Kadutela wo betwam overcome Kadutela so be slow our social media no so our social media so be antimi kan wasem a Kadutela me Queccy me kan wasem me Kadutela uhuni anajo a se woni me physical na dia sa na uhuni anajo a so light na fa shawanim because me a stubborn guy what say be career that means you need career so what me try our platform so say oba say Queccy official ni career there that means you Kadutela no need career sanka yade a wo ye best journalist na nka ba na no company say ye no company say wo man Ghana na nka wo product at the brow ema wo bo advert wo TV station na wo friend say TV station no na nka the product brow ma wo bo ho advert yes we need career we need aim Queccy official our career will aim our ni daso etel wakona ni ma bobra no etel because Queccy official watina o man Ghana upon the system of o man Ghana no watina tremu survive me dew Kadutela me Queccy me dew ultimi no be a hute if you have right to talk about Ghanaian issues. Everybody have right to talk about Ghanaian issues because anyone can we Ghanaian opia ye Ghanaian. It's the Ghana form and se bibi ha corona intimin kasa pa wasem show team because oba na obekasa Kadutela wo ho obedi watem Kadutela Ghana na ye wono it's about time say ma hu ni kure wo what I say e say ma hu ni kure Ghana a democratic country okay e kabima men kabia mamuo wan kasa no ye hu dwuma wudi as a Ghanaian we a minister of insults MP of insults this assembly am ba na obi am kabi na wadwen se nipa no ye MPP ni nipa no ye NDC ni no answer why in a political way now did you makonatem e di atem no it doesn't solve the problem okay it will not solve the issue among form we Ghana for say fix doom so mon fix doom so mo disika na koto ye ade na 10 cedis come disika na koto 50 cedis come disika na koto they work hard for their money now we just want to data now na no kraka will not solve the kraka will not solve the issue jai edidia term it's about time I so stop edidia term now we bring the idea how to solve the problem not insults will never solve the problem I don't know papa any more to one of them you know didn't go for maden don't reply the man without insult maturity your penny mu ase be say be wagimi wo ho na ye wa akwara onim nyansa ho aden na opedi atem sa ubi wa no na didi atem say wo ye minister of didi atem ebo a this year anka asem wo ye Ghana ni mo nkoma ntum mo ntimi nkasa because of say ye MPP NDC for na wo so because say aden it's too much magana for nya hoto this obi am kasa no what no be dinata na no so wo na wanu so ni ntidi yen stop this it's not nice papa ni mo say na didi de man for atem sa na de ade se koye dia wo kan ye be se nkoye na wo kan dia wanya asem dia wo kan nya se wontimi nyewu Kadutela obetima ya ma na buru so
Obetima make sure say nigga no na no aduane bebo no obe try say baby a onim de nice sunti no okasa. This is the same person na oka say Central Market wanyanti yes Central Market be she adechi ye na Central Market na she obi antimi an question na mbusa no hwe say why na catch us Central Market ne be she ekwan be na ofa so hu up to now afa ne hu adi eso onim say abrochiro na wote no ena nka wokoka saa ade we before ena be si ya ake ya hu obi a wo hye no no ke be chi wo no ne ye de aye nhwehwemu ahunu ba ekwan ye fa so ekohye ye. This is the same person who light na abana ayesa na nya MPP for nkwa na ha omo NDC for ni bi wo ha omo because light enom de adwuma nti sa uba enya atemdidie ni kasa no ebia atemdidie na wonim se MPP ni bi ye politics enti na odi di na atem no NDC ni bi wo ho no ma ha no enti ono so fa sa ya onima MPP ni fam ono so fa mu bi obi wo anya adwuma de oye ice cream no oye didie obi ye cold stone o de adidi oni light or funny frustration enti se wanya platform na at least enko ye anyam ebi anyam this fort you can find a way now the achirechire ma chire sa nipa kro no no wanya ntiase se bibi boni bi na asi na se osa ba na obe attack manfo didi atema sa nipa kro no so no ne frustration odaso wom on can be papa bi ankyere no sometimes enya wano ya ne atem didi no but unyansa o de be kasa kire obi no o ga se bibia na edede enya bibia na edede obi custom na mo hye electricity obi a wo Ghana bia nim say ato ECG eti mama ne nka bese koye dia obeka dia ndi obebo na baso ya o ya enye dede o enye dede ka asem papa bi MPP ni na enye we kra nya MPP ni ene NDC asem o your mind Ghana na problem aba ana mo ana munim de we a ade no bibia si enti pe asem bi be ka kire o man no enye so be attack individual obi be video na unim frustration ni pa ni wo ma odi yes a video no nene ama say wonya di den a president na wo so ana president bia so obe wo so at this moment bia ye be attack no sa kwan na so enti se ni pa ne fa bibi say ma pa asem papa bi ka kire no member tracing didi atem member tracing na member ye unim sa wo ye MPP ni betem NDC ni bi o ne ha mu ne ha wotim ne niam say because of so do party nti won kasa ye na go so de ne ha no so ba be kan de a na ga ka se be papa ja atem didi ne na pa bibi papa bi na ka kira manfo no man dwene se wo de wo na wano ya enya agimifo ne pe na omo be o kan bibia omo be fa ne se normal be sere agimifo no omo person be suanya sa ya me ya se Chira wa dwe fuma me e wo comment section. Aha PENYAH Block Media. Akra.